Mau pavta ilang fiena fio la Malia hoki. Morere ya Tonga Tonga wata te motor e poma fola koini. Ia bombini he samate koini ono Fakamanatu ko ia. Ai patamak Fakamanatu koini toi Hunga pai Hunga Tonga pe Moimoi pe Kula. Fa koini fa Hunga tu ia me Falelotu Malia Imakulata mafanga. Ai ko Misa ko ia o e pongpongini. Pe vegi ngai Falelotu katolika ko toa ko ia I Tonga ni o nau kau hita whaku aku mai heni foki pe mo Latu patolo ki ranga o ato e ngai whakaikiki ko I me whakututu ko ia e polkalama ki he pongpongini. Malo pito siaosi whawhita I tauto e au sia mai a koeni pe ko kore ki u whakamalmalo ato e ngai whakatapu kotoa pe ko a whaki pe mei he ngalo ea ka umai o pena tangata hei e te au whai at ki to o mamao ka omi mua ha whai ngā maari ke whai ha whakao haa makatu unga he aho mau inga koeni o whakailonga I he aho koeni ai kakato e tau e ta ai Hake ai whai ngata ai Tonga I he pā ai mo ngā whi Hunga Tonga pa mo hunga hapai tau maya e lava ke ngalo. Tau maya e lava ke more he manatu. E whetauraki pe mo I whai ngata a. Ka e whakawhetai o ke sātai pia sātai. Te eke liliu ia. O te eke ke more ngofua e ne o wha. Pa mo ne whai mana o wha maha tangata. Pe lave a Tonga neongo na e tako e mahamani. Neongo ne lahita hai whakatamako e ni whakawhetai nei ombehe I ki e whainga maari. O tau tuu whakataha I he aho koe ni ke whakawhetai ia malo sesu o ofa ki Tonga. Pe neongo pe o kulahi ai vai ia. Ko iko e ngahi pōre ke o e ala whanonga kai tau mai a eiki te keri a ki ai ki mautonu. E pongpongi ni o ku whakataha mai a e kāinga lotu. O I palokia la lahi e tolu o nuku alofani, ai ko palokia nuku alofa, palokia maofanga pa mo palokia homa kirikao, ki whakahoko ai Misa, whakawhetai, o aho malo ko eni, ko tau I kuna, a Hili ato e whakatamaki nai tō ke whongai whonua. Na kai ngata pe e whakaiwaha ko ia, ka nai hoko mai pa mo whakoutua whakaaua ko vita I wa. Whakawhetai pe, na e waka mai whai whakamauia e iki, e ngai whai tō. Pe neonga na eha ni ihi na nau ta whea, he wafo lau, pe na wafio hifo. Kau ke iau mai pe ke ngai ahoni, o ke lang maari e mea kotoa pe, I he ofa pe he otua. Ko ia I koe toenga ngai palokia, o nau takta Misa whakapalokia pe, e o nau ngai palokia takta, ngata pe inuk alofani maofanga mo homa kirikao o whakatata mai o whakahoko ai Misa koe ni o e aho ni. Kono mo ni ko kamata ke whono mai ai Falelotu Malia Tupu Imakulata he au kau mai ai kāinga lotu o ngahi palokia na mo kau tōle kere kāku nau lava mai. Lava mai mo ki nau tōle kau a ahi me I muri ngahi kulupu kehe unau I hen ke kau whakataha pe he whakamalo. E si harea ke whakamatalai, ai Hunga ke loto e Tonga kotoa pe, o ngai whamiri kotoa pe, he na e whakafou mai, e hoko e whaingata ani, e ngai ofa ke heke, me tapa ke heke o mamani, o lawe munuai a Tonga, na e lau koe whanua masiwa, ka na e tuumari e ofa, ai kakai me o muri. Ko klawe I ke polkalama e aho koe ni, ko hiko loto e aho ni o ko kau whakatahai pia mo e pure anga e kamata ake e Ouau ko e tuku o e ngahi pare pia me I he pure anga aia e whafofunga I mai ia e he ik pare mia leo
Samuela Kuita vai polo pea pehe ke ek minista polisi saya piukala ke tuko ngahi pale ke whakailunga i aki ai tau whaingata ako heni ko tau situ a me ai ka ko tau tu uta matu ke wanoa watolu i he ahong fulmani ma o Sanuari pakatok kakato ia pakatok hoko atu lewa ki hono whakahoko ato e whēlau lau Misa o e ako e ni ai e tataki pe e wika seniare luto wiko whinau pe au hiwa kau hiwa whakatahataha e palokia koe ne tolu ko kinau tolu te nau whai ai whakawiki wiki pa moe whakawhetai o e ako e ni i he lolo tonga ni ko ukulawe i atu oksi ai ai kau tau reka ia me ngai palokia me uta ka kunau whainga mai lava mai ni ihi i sahaliote tak mai ni ihi i honau kau tauhi ko kei hounga pe ka nau tol neongo e nau tol reka ka ko nau koloa ia mo ui o hange ko ia ko e ako ene e tohi o e manatu i he whakafoki e whakau kau i he ako ene i he tau ko tau situ o kiai na e more a manaki ia na e puputu o e loto. Pea more pa mo e whakao au lelei o hange koe whakatapu ko o se hono whai. Ka tau mai a neongo na e kakao e whonua he whai ngata. He fu o se ni lo me kina he tau haa o yongo i ko tuku hausia. Whakawhita ina kai ki om he eiki e whai ngata koe ni he kona tūla ia. Kana e tala e mafi mo e whakatupa e o tua. Ke whakaaki pe ki mautolu. Ke mauto e whakatonga i ange koe hala whanonga koe ni. O kui kai whanonga whaingofua. O kui ai pe hono ngahi pore. Pe ke whakaasi li ai mo whakaloloto ai ai tui. O hange koe kaweinga koe ai siasi ke tauni. O toi hoka tu pe. O kaweinga koe ai kandari me tau ko tau situ aki ai. Ki he wanoa ua tolu. Ke toi whakafo o. Ai ata mai mo e loto. Ko uhi ke whakaloloto ai tui. Ie whakafo o ko ia. O kou tui o hange pe koe aha koe ni. Neo ngai whaingata a. Ka kuhanga pe he lau mario e ki o whakafo o. Ai mo ui. Ai tui. Ai whakaukau. Ai amanaki. He ku ikai koe ngata ni o hala whanonga. Koe hala whanonga aku loa loa. Ka kuhai koa te ne taki ai whanonga. Tau te whito hi e tau koe ni. Ka koe kai ke tau lawe i. Koe hae whaingata a e hoko mei muana. Ka uk tau whalahala pe ki ho tau tau hi. Ko tau tau hi bea e ki o tua. Bea i kai te tau masiwa. I he Ouau Misa o e aho ni. O ku ange ai e whainga maarie. Ke vahe vahe ai. Ha toko ua. O e kakaina nau. Ngā ue i he taimi whaingata a koe ni. Kai ngata pe i he toka ngā i o e mo ui ai kakai ke hau whaki. Ka kono whakahoko mo whakahau atu. Ai tālau e whaingata ani. Ki teu teu pe awana ai ai. Hani ihi e li e kina pe he ko i kai ke malawa ai whetu utaki lelei. Ko ia i he polokalama ko lawe i he pongpongi ni. E whaiaha vahe vahe ai pule lahi o e putunga e mo ui tale ki ta toke ta seare a kau ola o whela vei hene kai ngata pe i whai ngata o e COVID tahi wa kana i hai pepa mo e ngai whai ngata o e hake mai e peau kula na isi i kafo hai whonua na e kafu e whatonga whiuta ofi ai o ngoi ko i kaha utu e hakea ko ia tēnā i heni e pongpongini ke whakahoko atu ai whatongia ko ia pea i kai ko ia pe ka o kou lawe i o ku i heni pea mo e pule lahi o e le te o Tonga viola ulakai ke whai hawahe wahe i he ngāwe au whahatona nau whai ko hono whakaongo atu mo hono talaki o i whai ngata o kulo Tonga hoko i he whunga whanua neongo
koe taim whainga ta aia, kana nau tuu he fohe, ke whakahaua he whekau. Iyo, ki whakanonga ke ngai loto ukafo, pe awange a manak lelei ka tek nau tolu. I loto ngani ko wakai atu ko whono e Falelotu, Malia Tupu Imakulata. Kai ngata pe i he palokia, i kai ngaloto e ngai palokia ko ene tolu. Ka i he kakai au nau lawa mai, me ngai whitu keke. Hangi ko e lau, ko e omi e kakai mo e loto ma fesi. Ko e omi e kakai mo e fie mo ui. Ko e omi e kakai i he loto honga ia mo e whakawhetai. Ko hi ko e whakawhainga maari e o tua e mo ui. Ke ua mo e te mau nofo he kafo. Ka mau lau pe Kula vai mea kotoa pe i he tokoni. Pea mo i tatake a iki u whai mamau tolu. Ko ia kuia e whakatauangi. Ka iaha ngahi liliu o e polokalama ke pongpongini. Te uto e whinga pe ke whakakato atu. Ka ui kai tuku ai. Ai mau whakao atu pea me ihe Falelotu Malia Tupu Imakulata. Ai whakawhi ki Tonga kotoa. Ko koe uke mea mai me heo pena. Tau whakatatai mua tau loto. Tau hanga ki peki e ki o kore. Ai ne mesi ma Tonga. O tau ki whi mau pea ne whakamo ui. O tau ki whi mau pea e whakamore more. Ka pau ko i ai hato no. Pea whiala ki o angai tau i waa kia te ia. Ko tu i siau si e pongpongini. Ke whakai angai pea si longo e Falelotu. Wikai ha. Toe longo na longo a. Aki pea e whakapaa. O tatau whemo e kina pe. E whai a ene meta si o mo ene loto. E loto honga ia. Tai amani kina e aho koina. Ko tau a umonu ia mai ki ai. Ko tau toi koloa ia he mo ui. Malo sias. Ora vidu Latu, o te peta tarwhewhia, ki tonga kotoa, me Fakamanatu atu maunga e patahate walwhitu koini mai pe mai le teo. Pea pepo ki he live stream ko ia, Broadcom FM Broadcasting, o e ao ni kakato, i ngai pes kotoa ko ia, Broadcom FM Broadcasting, mau whinga ke mau atu kotoa. Ngai oa ko ia o e ahoni o whilawe i mau inga o e ahoni i historia o e whanua pepe ki e Tonga katoa i e hawani. Koe katoa po koe ngahi polokalama koe ni. Koe atu koe ni pe kutoa lai apo i te mangai mitia ke he me mōri o mau whataha ni ahoni. No po mawhora magna dolu ki o nau na ta whanua. Kakau malava pe ki tau whawatu e live stream ko ia Broadcom FM Broadcasting ki a whitu be kolope ko ke mea mai mea ko whatonga atu kau watahe ni mo tok tamasa so paunga pe o ke pure waki tua ko ia ai wharamaki tonga i ko ia kowiti kau he ni pa mo toko lai nara pika Latu me ngai palokia ke pepe ke sola mo e volangi kunau mea i ka ia, ai Misa ko ia he ani. Tokolahi apito ani. Ia bongbong eni, la lele tu ane ngoku afu. Ai ia, kau ke whono apito pe. Ai Falelotu ni, i te mini. Ki e tape o kia tau tākatoa e vi kamai. Tau whakangong pēni kakamata ki e polokalama. Ko e ama kehe. E te pakai ko i he ni he honi. Me he ware. Alua ke whanau tupu. O alu no au. Ki kau tau reka ku mau he ni. I he pongpong ni. Ko e tali pe. Ke hau ato aike. Kato ngai nu hoko hoki ai ahoni ku hoko hoki ai sapate ako ai se susan tau taina tonga pepege se tau taina. Ka lere pakatahi pe mo e polokalama. Ka koe
Sas Katolika ni. Kena Misa. Whakatata mai. Nai lawe kia Latu ni nai. Kotoa ngai parokia ko e tolo nu alofani ke lotu taha. Hake kawenga. Koe Fakamanatu. Whailonga I ai. Lawa lele ko ia ai tau taha me hoko koe Hunga Tonga. Hunga hapai. Ai pā mo ngafi. Ope koe lahi taha ia I mamani kua hoko. Hoko mai ai ki Peau Kula. Mōre ngai mo I tonga ni pepe ki muri hoki. Pe mo I wisia lahi ko ia hoko. Whaere mai me whalai te wukosi a porkalama ko ia po ngā ue tak mamatama ia. Po ngā ki muri. A ko hari ari o ngai manatu. Ngai ata. Ki muan lolo tonga mo osko ia. Ngai whatama ki wa o mai ki whakake ake. Whaere mai ko ia I taimini. Ki ngai porkalama whakamoi mui taha. Au ke whakanofo e hika ko ia atataha ki atatasi. Pulawa te kai ngā mango. Meinu ko alofa ki taanga I ewa. Tano hala ko ia I taanga ke whakakato ea ko ia ke korofo ou. E ia kai ngā mango. Ngai whakotutu ko ia. I kai ngā mekanopolo ke nau heki mai ki matatoa. Pepeke ngai langa ko ia ngai matawhanga nuku alofa ne ui sea me pātangata. Aloha ki sopu. Pepo ke ngai whetu ke kepe. Ngai langa whahako I honua I ewa. Me whatamakta taupe. E wo whonu tu ua ia. Ngai midia me muri na wa sia mai. Ai ahoni. Ke la honga o tu whake ati ki mamani. Whatamoku mātoro. Ai tunga kou tau ia I taimini. E ka wakai ko toa. Ko tau tautari. Ki maranga. Ko whawhango ni ko o tā. Pau tautari whiwhi ki motolu. Falelotu Malia Tupu Imakulata. Imawhanga.
kainga lotu ko kore atu, mo mea hifu mua ki lalo. Whakahoka ki i Ouau makehe, o e tau kātoanga, o e pongpongini. Ouau makehe ne pongpongini, ko ne mea mai kia ia he, pika sene ale, ko e tu pare ni. Ko e pare pureanga, tuaponga ia me Samui. Sota saya piuka. Porque que pare ta. Ka usasi. Pepe ko nga inu a. Ia Falelotu. Ko teu ke whakapalala ki ai. Pare poki tuka ia pare. Pare o noa. Kido e pare taha. Segnale. Ludovico final. Il buachetolo. Paretolo. Poi che Fakamanatu. Poi anni. I invite everyone, please be upstanding. In this moment, I invite all of us to stand in silence for 1 minute in remembering those who died on the volcanic eruption of Hunga, Tonga and Hunga, and for those who died on COVID-19.
In this moment of silence, let us pray and offer Tonga to the protection of the Almighty Father, so that the Father will keep Tonga under the eagle's wing. Taha tolu tapu ke tu mafi o he wani mo mamani. O mau punauni iho ao o hu mo whakawhita ki he awhiona. Awhiona ia eiki koe arifa pia moe o meka. Koe kamataanga, mo i kuanga o e mea katoa pe i he universi o mau iai. Tamai o mau whepunau in iho ao o hu mo whakawhita ki a te koe. A whiona ia koe hau kau kaua, ko ho mālohi o taeriua, me i he tau tangata ki he tau tangata. O i kai malawa e he mau whakangatangata, whakai tangata, ke mākupusi, ai lahi mo e mawhai o i a whiona. Te mau holanai ki whē me i he a whiona, he gu ke tokai maananga, ai ngahi mea whakapuri-puri katoa pē o e mau mo'ui. Ka mau te mau whai ka pakau ke puna ki ngataanga o e o seni, o ku ke iai. Ka mau te mau alu ki lolo whanua, ki hanga o e mo'unga whi, seuke o ku ke iai. Te mau te holanai ki whē me i he a whiona, he kuke hakure o iloi e mau nofo hifo, pia mo e mau tuu hake. Lea ua managi ke hau me ho mau longutu urini, kua ke toka a whioi. He nā ke ngauhi ki mau tolu i he lilo, i ho ou i misi. Pea ku mau hoko ai ko ho mea o ta ingata. Ko e mau whakahemata ai e tamai ki he mesi tau mamao ai a whiona. Ke awhi tau lalo ai a whiona o tari ai lotu hu o ku whai atuni. I he loto tui mo e whalala mo oni. Tuku ke unga tu he akau whakalawa. Ka mawinu he vaiola aku tawhi mi he wakawaka na e monuka. Pea ke hoko ia ko ho mau whakalelei anga ki he a whiona. Tuku ke hifo mai e skaina ai a whiona. Pea ke ne toe Moimoi a Tonga i he orita topu tapu e wheilau o kāreware. Ke whai mei loto tatau hana toe whakatopu tapu i Ouau. O e tuku whanua na e whai i Peau ono. Pea ke hulu mai ho whonga e tamai. Mo ke malu i a Tonga, me ngahi whakatamaki whakahinatu la. Pa pēwhau ki ngahi mahaki whakaauha o hange koe COVID-19. Whakawheta i tamai o ke i malu pē ho mau hau, tamako tu Peau ano, pē ki a kuini na nasi Peau. Tama pirinisi, pia moe whare o haa moe ofu. Whawhetai o kei lelei pē ai hau eiki o whanua, pē ke eiki pare e mia, mai kabineti, moe whare a rea Tonga. Whawhetai o kei malu pē ai kau taki lotu, moe haa monga mamawha una o fuesia, ka koe konse nisi ho mau whanua. Tamai o mau Moimoi atu e tangata i Tonga, me whiwhine i Tonga, i Tongani, pia moe ope. Whai mai mei langina, hano malui, mo tāpua ki, pia mo tataki ai pē e ka kai ho mau whanua,
I he alunga o ku tuha mo tāu, pia mo e whanau o e māmā. Kore atu, kau ngā whanonga he tui ke hiki homo ni matau matau ke tau kau ngā whakamooni ai. Lotu pia mo e tuku whanua koe ni. Pia tau anga ke hifo mai ai tāpua ke atua mafi mafi. O ne tāpua ki a Tonga. Pia ke huhulu mai ai whawhonga o i tua koe tamai ki Tonga. Whakawhonu ai pe a Tonga. Ngahi ori ta whawhamiri i he kalasia ai a Fiona. I he huawha e tamai, mo e alo, mo e laumairi e maa oni oni. Kataka ki mea e whikilalo. Please be seated, and I invite Sister Cecilia. Please come forward and share a few experiences of what happened on January the 15th and the coming of the COVID-19. Tapu ke awhio whakaririlo ai taha tol tapu e hono whare tapuni. Tapu ke hau e whanua, tupo ono, koe tui o e otu Tonga. Tapu ke tahine kuina naspau tuku aho. Tapu ke tahine prinsesi, sa alo te mawhire o piloreu tuita. Tapu ke prinses Latu fui peka tuku aho, moi ho eiko e whanua. Tapu ke eik pare mia o e whanua, Honourable hu akawa meiriku. Tapu ke eik minista mo ui, Honourable so saia ma upi ukala, mo kau minista o e kalauni. Tapu ke atoke tā Reynold o whanoa, pule o e wa ngāo e ki tua ai potu ngāo e mo ui. Tapu ke vika seniare, mo seniolo luto viko whinau, kau whaiwhekau, kau mo ui fuakawa, ka mo e kāinga lotu hono kotoa. Tapu whoke teng mo tol si kāinga o mo mea mai he ngā luope. O ki ai e whakamālo lahi au pito i e whainga maari e koe ni, ke whakaohoko atu haki i whakamatala nou, ke kau atu ke Fakamanatu o e kakato, o e tau e taha, o e puna ai mo unga awhi, Hunga Tonga, Hunga Hapai, mo e hake mai ai ko viti taha hiwa. O kui kai ngata pe whoki i he tau Fakamanatu. Ka ku tau whakamalo ia i aki nau tolu na nau tokonia ki tau tolu. I he taimi tatau, o ku keifie ma upe, ke whakahoko a tau whakatokanga pe Fakamanatu whakapalo fita, i he lau maari o e ofa, pe a mo e fie tokoni. Koe puna ai mo unga awhi Tonga Hunga, Hunga Tonga mo Hunga Hapai, mo e hake mai ai ko viti taha hiwa, koe ongo whakatamaki la lahi au pito ia i e historia o Tonga ni, pe he ikai lava ke ngalo ia te tau tolu. O ku whakafuafua koe maalohi taha ia, talu me he puna ai mo unga awhi Krakatoa i Indonesia i he taha walu tolu. Pea hange koia o kumou meai, na e whakafuafua e he nasa, na e riunga lau te au hono maalohi i he pomu atomi na e li i Hiroshima si Japani. Pea lahi taha mo maolunga taha e newesia e atmosphere. Na e whakatupu ai whoki ha tsunami o ne mau ia i e konga o Tonga Tapu, e ua mo i otu mumu ai hapai. Pea fie mau ke whetukutuku e he pure anga e kakai me he kolo e tolu i Tonga Tapu, atata, mango, whanoifua, momonomuka. Koe konga lahi o e otu tongani ne ufi ia e he fu me he mo ungafi. Pea au whakafuafua ki he pese te walunga fulmanima o e kakai o tongani na e wesia i he tsunami.
Ko Peau tsunami na ia uia ki New Zealand, Australia, pe mo Peru i Amerika Tonga. O ku tau tui tai toi vei iua ai malui mo i whakahawhi ki tau tolu e eiki o tua. Pea ko ia, o ku mātu aki mahu inga ke tuku ha whakawhetai mo ha whakamalo ki ene a ofa mo ene tauhi o ku whai ma aki tau tolu. O ku tau kei ofo mo whiwhiri, he malawa ke hao mo ui ai toko lahi me he tsunami, mo e fulahi koeni na ane ufi ai o tu Tonga. Neongo ne mau e ngahi nofoanga, pea mo ngahi koloa lahi. Ne toi hoko foke mo tuhia o e tau whetu taki mo muri, i he ue sia o e laine cable, ko e whakamamahi ki he toko lahi, te taupe i tongani pea mo muri na foke. O kuiai a whakawhetai ki he eiki o tua, i he ene whakaivia a eiki paremia o Tonga. Kau minista, mo inau kau ngawe, i hita taki whakapoto-poto, o lo Tonga e taimi whaingataa ne tau whanonga ia. A ngahi whakataha, aho mo e Peau, pehe ki he ngahi konferenisi mo e kau whai o ngongo. Aia ne tuku mai ai e ngahi tuutuuni, pe kau aki mo tau tataki. Ne toi hoko pe a ngahi tala tuutuuni koe ni, ko e whakanonga ki he ngahi loto hohaa. Mo e whakawhie maarie ki hono mahi noi, o e ngahi ngā ue whakawhonua ke whai ki ai e Moimoi. O ki ai a whakamalo lahi au pito ke ngahi pureanga muri, ngahi panke, o ngahi kautaha whakawaha pureanga, e ngahi tokon ko tawa pe ko lawe monua i e whonua. Ka he ikai ngalos i ngahi loto whare, o e whamiri, ka inga, mo ki mautolu ko tawa pe ne tapa mai ho mo o wha i ha whounga pe. O ku whai hono whakatonga si kau ngā ue ne taku koe kau laine mua. Si kau toke tā, kau nesi, kau polisi, kau sotia, kau whaiwhatongia he tau langa mo e malai wakapuna. O ku mooni, o ku iai e ki totongi, kai koe whatongia whaingataa mo whakatu tā maki kia ki nau tolu pia mo nau si whamiri. Ne mua ka te ki nau tolu ai malu mo e whie maarie, mo ngai whie mau ai whonua i ho nau ngahi whamiri. O ki ai e Hunga ia, i e whakapolofesinare, mo up to date e ngahi ilo, mo e ngahi whakamatala ne tataki ake whonua, me he potungawe mo ui, me ngahi pia mo e pure anga o lawe monua i e whonua. O pehe whoki mo e whakapaapalahi ki he radio FM, ne hange halot lolo i hatai hou, ai kei whaiwhatongia ai komsoni whetūtaki a Tonga, i hono tuku mai ngahi o ngongo, whanongonongo whakapureanga, me ngahi whare i whakapolofesinare, me ngahi potunga aue ai pureanga lolo Tonga e taimi whaingataan. Oku mo oni au pito e ngahi talanoa whakamamahi, whekau aki mo e whaingataan. Kako a tau tolu pe ai whakawheta i mo e whakamalo ke ene ofa. He koia pe aho tau makatuu, pe mo tau hufanga malu. Pe au toton mo tau ke toi lahiange e tau hufaki, he ko tau whatongia ke tau tapa ke eiki o tua. Ke ne whakaivia e kau mawhai, mau mawhai ho tau mamani. Ke whakasi isi e paanga mo i koloa, ki hono fo e mea tau, kai whakalahilahi. Ke ngai whakatotolo mo e ilo ki hono malu i ki tau tolu, me ngai whakatamaki. Lalahi mo whakaauha o hange koe punai mo unga awhi, pe au Kula, pe mo ngahi mahaki hange koe COVID tahiwa. Whakatauange ke tau kei whakawheta ia i pe ahono hua whamaa oni, he koe ne ofa o ku tae ngata mutu unga. This day marks the 1-year anniversary of Hunga Tonga, Hunga Hapai volcanic eruption, which was followed by the tsunami. The magnitude of the volcanic eruption sent a 20-kilometer bloom of smoke and ash into the atmosphere, and shortly after, Tonga was thrust into complete darkness. Not only was there physical darkness, power outage was lost and underwater communication cable was destroyed, disconnecting Tonga from the rest of the world.
Then, by the end of the same month, Tonga reported its first COVID-19 case. We gather here today to offer God our prayers of thanksgiving. We thank Him for protecting Tonga. A year on, and we have realized the immensity of what took place on that fateful day, the 15th of January, 2022. But God has proven He is more powerful. We also gather to pray for those who have died as a consequence of these disasters. Some of their friends and families are here today. We continue to remember the many families who have lost their homes and have been displaced. May all of us be blessed with God's comfort and consolation. Thank you. Pe pot ngau e mo owi na fafonga e pare ko ia ono tuku e toke ta Reynold o Whanoa pe a ko e pare e te au sisi whakataha mo no fafonga e ngai sias kotoa pe i o tongani na e tuku ia e he vika seniare mo seniolo Lutoviko Finao ko konga ulua ki ia pe ko ka den ke kamata e Ouau e Misa koe i seso o e aretare pe pehe ke ngahi pare ko tuku pe ka ia koe ia pe ka koe lotu makehe ko no whakatokta pu ia o Tonga o hange koe tuku whanua na e whai i Peau no pe na e whakahoko ai lotu wa mo e whakalongolongo minite taha e kai ngā lotu mo e kao ngā karistiano e pongpongini na itataki ai pātere hene lilon mafi koe tahu palokia o palokia nuka alofa. Ka koe kamata angai no e Misa pia mo i hiva kamata pe tau hoka tu dewa ki konga hanoua koe Ouau e litsia i he pongpongin. Whakatau anga pe o mo mea lele mai me apina pa me o pena ki tau inasi. I he whakawheta e me whakahaonga mo i tuko loria a koe ki tau kei malupe i he ni mao e iki. I he hua whae ta mai mo e alopa mo e la mari e ma oni oni. Ta wange ke a whia ia ta ki mo tolo a e iki. May I, on behalf of His Eminence Soane Patita, Paini Cardinal Mafi, I warmly welcome and duly acknowledge your presence here this morning. Today is the 15th of January, 2023. We come together to celebrate and to commemorate and to mark the 1 year from the massive volcanic eruption followed by a tsunami, which devastated parts of Tonga Tupu, Ouau and the islands in the Hapai group. Miraculously, was only 4 people lost their lives along with the homes, properties, schools, plantation, etc., etc. Not far from the eruptions of volcano,
COVID-19 arrives, again, it is indeed, people are so desperate. They coming closer as family to heal one another, to encourage one another, so that there may be no one left behind, not only in the village life, but also in family life. However, the responses from our neighboring countries, aid donors, church and charity, the government of Tonga, the organizations as well as Tongan diaspora from overseas. They help and heal and lead to recovery and some normalcy, not only those that were affected, but the entire people of the Kingdom of Tonga. Eki Minista, so saya piukala, le ti whane whakawhanua, Polotu pe mo masaso paunga, e ma toke tā Reynold of Whanoa, and all the non-Tongan speakers here present in our midst this morning, I warmly welcome each and every one of you. We come together to celebrate the sacrament of Eucharist. Let us acknowledge the presence of God here and the life of those who've been passed away in the COVID-19, maybe the 11 of them, and the 4 has been passed away in a tsunami. And all our families and loved ones, we bring them all together to this celebration. E fia ke taritaria ki mo tolu ko mea vai pe ki taua anga hala ia pe e tau mo uia ki tau tolu. O fia ke u kau whakata. Mo e kau taki lotu kotoa pe o e whonuani. Ke Moimoi Hake o hange kono toi Moimoi fo'ou pe a Tonga. Ki hao tua kune alo ofa pe mo ne whaimes pa mai haa tangata. Ko ki taua ia mea vai. E laumari e ko ia tau hanga ke te ia. Tau kore mua ne whakamore pa maa ki tau tolu. Ko hipe ka tau tuha pa mo tau pa mo wheilau lau koeni. Amanaki ke tau whai. Ahono Moimoi Hake. Amen.
ke tō mai ke te tau tolu ai alo whai o tua mafi mafi. O ne whakamore more ia i e tau ngahi angahala. Ka ne tatakia ki tau tolu ke mo ui ta engata.
e tamai alo o whae, o kuke tokanga i pe ki he ngahi whaingata a ia ho kakai, ka kotonga. O kumau whakawheta i koe uhi ko ho oanga lelei, pea mo kore ke whakahauwhi mua ki mautolu pea me he kovi fua pe. Koe uhi ke mautauhi ai pe ki he awhiona i he loto, ai ku fia pa mo e whakawheta i. Ka koe maua usia, ai aho, ka koe kakatoi ai ta'u e taha, ai whakautua pa mo e whaingataa ne hoko ki he whonua. O hufanga tu e maulotu ia Jesu Kristo ko alo. Ai ku ne a whio pa mo pure, whakataha mo koe pa mo e laumari e maa oni oni. Koe o tua pe taha, o tae ngata, pe tae ngata. Uluaki o e wholofola, Aisea, whangafulu mahiwa o e wahe. Pea ne wholofola ki a te au, ko eksevaniti koe si Isileli. A koe o ku o tu wai e ku whakaofo ofa. Ka au wholofola eni e o tua, aia nā ne ngauhi au, talu hok whanau i, ke hoko ko ene se vāniti. Ke whakafoki a se kope ki a te ia, pea ke whai e tānaki a Isleli ki a te ia. He oku au hā langi ki he otua, pea ko hoku otua, ko ne hoko ko hoku mālohinga. Pea ne wholofola mai, ko hoko ko ek se vāniti, ke toi whakotu e ngahi matakali e se kope, pea ke whakafoki ai toinga tauhi o Isleli, koe mea si ia. Ka te utuku koe, koe māma ki ngahi pule anga, ke hoko ko ek whakamoi anga, o au ki he ngata anga o māmani. Koe wholowholo tonu ia oe eiki. Sa me whetali aki, sa me whānoa. Go and eiki.
Hono ua e wholofola. Uluaki Korinto, vahe uluaki. Tu ko ki maua, a Paula ko e apostolo a Jesu Kristo. Na e ui ki he lakanga ko ia i he tuutuuni ai o tua. Pea masi ka ainga ko sosi tene, ko e matohi ki he siasi ai o tua. Ai kakai na e whakatapui maana i a Kristo o Jesu. Ai siasi o Korinto. Ai kakai ne whakaului ki he whahinga tapu. Pea ilonga hapotu o moutolu mo ki maua. Pea ke moulotu ki he huafa o eiki ko Jesu Kristo. Ofa ke moumau hakalasia mo fie maarie. Me he otua ko ho e tau tamai mo eiki ko Jesu Kristo. Koe whalola tonu ia ae eiki. Toka teu e o ngongo lelei. Tek mautalo ai eiki. Koe kongain me o ngongolele tapu tapu yono tohi e sione. Sione kohono uraki oivahe. The next day he saw Jesus coming toward him and declared, "Here is the Lamb of God who takes away the sins of the world. This is he of whom I said, after me comes a man who ranks ahead of me, because he was before me. I myself did not know him, but I came baptizing with water for this reason, that he might be revealed to Israel." And John testified, "I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it remains on him. I myself did not know him, but the one who sent me to baptize with water said to me, 'He on whom you see the Spirit descend and remain is the one who baptizes with the Holy Spirit.' And I myself have seen and have testified that this is the Son of God."
Ko e aho no hoko na e sio ata sione o ku hawa se su. Pea pehe e sione. Ko e lami ena ai o tua. Ai aku ne awe anga hala a mamani. Ko e tō taha ia nā ku uhinga ki ai i he eku pehe atu. E toi tū hake hataha. Ko e tō taha ko ia o kulahi ia te au. E nai te ki ai ke whanau i au ko osi ia ia. Nai kai te uilo e au pe ko hai e tō taha ko ia. Ka oku i ka ko eku i heni ke papi taiso vai ki mautolu. Ko hui kai ilo ia e isileri kotoa. Patoi tāna kia tu e sione mo ne whakamooni Pau ko ni. Nā ku sio atu o ku aluhifo kia teia ai lau mārie. O hangeha aluhifo ha fo ilupe mehelangi. O no fomau ia teia. Nā e te kia e te uilo pe kohai e toko taha ko ia. Ka nā e whakahamai kia te au e toko taha ko e. Nā ane whekau ke upapitaiso vai e kakai. Te ke sio atu o ku aluhifo e lau marie, o nofo i e toko taha. Pea te ke toki ilo ai e toko taha tene papitaiso e kakai, aki ai lau marie maoni oni. Ko mea ko ia ko hoko, pea umamata tonu ki ai, pea ko whapapau i atu, ko e alo ia oe o tua. Ko e ngongolele tonu ia oe eiki. Kore keu whakamalmalu atu he ngahi tala whaki katoa pē. Aia nei ka mata ake e tau Misa Tupu e pongpongini. Ko pē mua mo okwa e whainga maari e koeni. Whakahoko atua ia vahe vahe. Ia mi he whola maani onia e otua. Tataki ki tau tolu. Whakoloa koeni. And my dear brothers and sisters in Christ, today we gathered here to celebrate the love of God, to celebrate the Lamb of God were hung on the cross to save us all. And not only that, but we gathered here this morning to mark a very important event that happened in the past, which I believed that every Tongan in the world will never forget in their life. People, they never forget what was happened on that particular day. Hunga Tonga and Hunga Hapai, volcanic eruption followed by the tsunami, will shock the world. The people from overseas, our people from overseas, were afraid. They were stressed. They were worried, thinking of their family here in Tonga, whether they're still alive or dead. Our people here in Tonga were doubt whether this is the end of the world or not. People run for their life. People were in the market also run and left their stuff. Wasted
beside the road. Even they left their children, not even have a chance to pick them up because of the traffic. People left their homes running for their lives. The network were disconnected. And the people always online on Facebook were also stressed. Because normally they wake up early in the morning looking for their phones to check what is happening around the world. But what is very important for us here, the network of our court was freely open to each and every one of us. Even though the people were struggling to survive, God was there and always there for us to help us. But that particular moment, everyone, I believe, they were thinking of God. Sesu ke mooi. Sisu tokoni mai ke teo. And if we reflect upon it, I believe that most of us have a great memories of it, and some, perhaps they might have a bitter memories. But in today's reading, I believe it's all about the love of God. And that is the idea that fully equipped us on the reading today. Here is the Lamb of God. In our first reading, the prophet Isaiah, chapter 49, foretells us that Christ is the light of nations that has come to rescue us from the darkness of our sins. Our salvation, brought by our Lord Jesus Christ, will be done through the obedience to the will of God in everything, even unto death on the cross. The response from our responsorial psalm today, "Here I am, Lord. I come to do your will." Wawen ek te whai peho whinangalo. O tui koe mō meniti, maho inga o pito ke tik tau tolu. Ke neonga koe tau whakatahataha mai he aho koe ni. Ke tau manatua makehe ai maho inga. Wa sika kaina e wesia e nau mo ui. E more e nau mo ui ko uhi. Koe whakatamaki whakanatula koe ni e tō ke whunga e whonua. Ka whanga he ngahi wholofola e aho koe ni. O hulu mai ka tik tau tolu ha mama. Tau te whito ki tala noa e ngahi wholofola. Ka tui oku ia e ngahi mahu inga Malia ka tik tau tolu, e ngahi ui, e mo ngahi manatu me rie, ki he aho koe ni, e mohno mahu inga. Tupe mua ke wahi atu e ki tau sia nau noa e mo tua koe ni. E tai mwena e pā ia mo ngā whi, Toko pi loki, o pehe au ku ia taha une tol hok whare. O tū hake ki olunga huu mai pa tok ilo koe ko ha tol, ia e mea ku hoko. Huu mai ki tua, sia sio taka i holo ke wherere ake au mea lere, ka kia ha ku le tio i whare. Ia ko mea na nofo ke whakaukau, koe hanai e mea ku hoko i Tonga ke aho kui. E fiafi pa mamalu hifa e po uri. Whatoka ngai mai tātā matapā koe e Falelotu. Palo kia houma. O houmai o lue atu ki Falelotu ke tāpuni e matapā.
O whanau hake ki olunga, o ko ia ki ilongolongoa ia pe mi olunga mi he tā ko ia Falelotu. I lua mai whakasio hake. Ko taha pehe ku kaunga inu kawa, mo si whahinga se aske, unau si tāngutu mai ei olunga, ko iri fia. Ka ui hake ka ting nao tolu, e ka taku more, mo hifo mai ange ke tau alu. Ka uoki whare ki hea no whaina, whawhaku si toha taha hena lavea. Ka mai he toko taha kia te au, e pātere, koe mauhola mai ki he ni, u whai whakatokanga tsunami. A whai ko si tō mai tsunami o mau tolu. O tala noa rewa ka tina tolu e tsunami koe nei tō ini o tō Tupu. Ta imna walo te ki tawhahi, kaka ki olunga ki he nofo anga pia mo e wheitu nei tu ai e holo. Pia tala noa mai koe wheitu e nei ngata i e tsunami. Ai ako whaafua, o kila loko toa e ulu niu pa mo ulu akau. O talangi ki he whahinga koe ni mo unu mai. Mo ilo mo tonu ki mo whenga ki loto kolo, ki loto whanua. Hao pia mo malu ai ho mo ui. Kai tala noa mai he toko taha koe ni e nofo pe mo maua i apsiasi. O ngoi pe malu pe he nofo i apsiasi. I kai ke fuoloa mi ai, uange whahinga, tukuange kaureka, i apsiasi. Whainga nei o mai ake maketi, ria ke maketi e ba ria ke me whanau ia. Kana hola na toki houma ke tātā punu na ngasi whare. Si i whakahekaangi he kau ngā maketi ni he si whanau koe ni a tukuange i apsiasi. Kwa ke ilo pe koe whi ia mātua. Au nofo atu pe ai. Whamo ui e Facebooka, whai e sio ki he ngahi mea nai hoko. Pia koe mea nau hanga whakatoka ngai. Ai tokolahi e kakai, a nau whakatangi ki he otua. O tui ka tala noa me ria e aha koe ni. Pia mo tau nofo whakaukau loto ke ngahi uni mea nai hoko i he tau mo ui. O kuni hanga tataki ki tau tolu ke tala noa ngai wholofola e aha koe ni. A pāti tau sio ke ngai wholofola e aha koe ni, une tala mai, ai mahu inga koe ia, o e lami ai otua. Ke ka tala noa ke lami ai otua ko pau ke tataki ki tau tolu ia, ke tohi koe ia exotosi, vahe taha ua. Ai au ku tala noa ai ki hono hiva koe ia, a ngahi mana, nai whakahoko he otua, kia mō sese mo elone ke na whakahoko ke kakai isleri ke whakatau ataina i ki nau tolu. Te koe ango ke mana koe ni whakaosi, na e pehe he otua koe ku tā whakaosi e, ke whakatau ataina i e ku kakai. Ke ne ui ai e kakai isleri ke na whakatahataha mai, ke ne talai e whekau koe ni kia mō sese pia mo elone. Whakahoko ki o kakai, tamatei halami, tautaha o ku kei hau. E mō kai hono kakano, pe ai a hono toto, o wari aki a kaumatapā, ho mō ngahi roto whare, ho mō ngahi whare. E ka taimi e hawai a mate, e whakalaka pe a mehe toto koia pe koe lami, ko ui he otua, e wari aki a ngahi matapā. E ko i misi ia o ku omi pe a mehe lami ai otua, ai a ku tala noa ki ai, ai wholofola uruaki o aha koe. Ka pau te tau nofo whakaukau loto. Kia whenga koe o tua ke whakatau ataina i e kakai isleri. Me taimina nau hao atua i bea mea whelo. Anua whelo ke tanu hono whoha, kia hake a ita i hono loto, kia ne pehe koe ku alueni o kumi mai e kakai isleri, o ngā we pōpula ki nau tolu ke toi mamahia. Ia whai pe whai whanonga kakai isleri o hao bea mehe ni mā whelo. Ia koe i misi o kunofo ki ai e kutokanga, koe mo ui ngalo ai kakai isleri. I kai ke nau toi nofo whakatokanga, e ngahi whekau pia me ngahi mea nei whahoko e o tuako uhiko ki nau tolu. Ka mata ke nau whao e ngahi o tua ke nau lotu ki ai. Ko tui koe mea e tatau pē, te tau nofo whakakakau kau ke ahau taha nima koeni o Sanuari ua noa uaua. Tau whawhanongo ke kakai e nau kaila, eiki ke umo ui. Ia koe taimina e ose ai pā koe e mo unga whi, na e whainga lau maaria ni ane hanga tataki e kakai, ai ngā ue whakataha. Pia wā awhi au pito e ngā ue kakai pia me kau whai whikau.
I hauma, wa taimina o sei e pāe mo unga whina ngau e whakakolo ki ono tawhi o e fu. E kake ngā taina e whahinga na kake toi sio he lotu na na uoma e ke mai. Pātere, o whaiha misa e ahon, au sā pātere na hoko ai. Tō mai ka kai he lotu, hiri peha ngahi mahina pe miai, ngahi aho pe miai, tō mai ko ia ko vita hiwa. Ia ko mea ene ko maari e, ko koe tau whanongo he retio, e tau kore he minista mo ui, ke ka kai ke nau talango fua. Ko ngalo rewa e tau kaila ke o tua, eiki keu mo ui, whakahawhiki mau tolu mo ngahi whamiri. Ko tu whiu e potu ngā mo ui, o mai minista mo ui, hono uki mai ka kai, mo talango fua nofo ma. Pe auto e whainga maari e ke kakai ke nau lotu, whakataha pia mei api. Whakamore e ngahi siasi ke whai e ngahi Ouau lotu, ka mo kahi polo kalama lotu, i he le tio pia mo TV ke nau mamata mai ki ai. O muilo ha mea maari e mau whitu ta imi nau takataka ia tuai wha lere, ta e whakalawa tu pe e minista mo ui. Ko hui e dai, ia e whanki whie mau, viviri pia me kai ngalotu. E whakatoa ngai e whanki whamire ni i, ki whaipe inu kawa ia, ki whaipe talangata a ia, kai pe ke nau tokanga ni nau tolu, ki e ngai whakahinohino koia o mai pia me pot ngāwe mo ui. Ko i misia ko mai pia me wholofola uloaki, ai angu ne tala mai ka tiki tau tolu, ko e kakai ki tau tolu ka kakai mo ui ngalo. Ko taimi pe hoko mai e ka tiki tau tolu ha whainga mea, pe au tau manatu le reiki ai. Ko ne hiri atu pe pia whie maari e tau mo ui pia toka maari e, pia ko tau tukuangi, ai ngai mea ko ena tau manatu le reiki ai. Tala mai ka tiki tau tolu e wholofola uloaki, to ia palofita ko ia ko aisea. A hano whakahinohino ki tau tolu, ko ena se su, ko e mama o Kristo, na ne hoko mai ki he mamani ko ni, ke whakatau ataina i ki tau tolu, pia mi he whakapo uri o e angahala. Pia ka pau hoko mai ai otua ke te ki tau tolu, ke whakatau ataina i ki tau tolu, pia mi he tau ngahi angahala. Ai lami ko ia ku talanoa ki aia o ngongole rei. Talanoa tatau beo ku whai e wholofola hono ua. Tohi ko ia Paula ke kakai Korinto. I Korinto, o ki ai, ai taulanga ai, ne whai ai whakawhetongi koloa. Ia ko mea nei hoko i he kuonga koe ni, koe kai ke te whamaani o ni he kakai e nau mo ui. Tako tui e tala whakatātā pe ia, mahalo pe koe tau whakatahataha koe ni, koe taulanga o tuu ho tau laini. Ia ko hia kuka ke whamaani o ni e tau ngā wewe mo e tau mo ui koe a ki tau tolu, o ku hangare mai e Paula a pori e tau mo ui. O ku ui ki tau tolu i a Kristo, ke whakamaani o ni e tau mo ui, e tau hoko, koe kau se vāniti whai whatongia e o tua. O tui koe whakamāpopo pa bihe o ngongole rei, e aha koe ni, tala noa mahu inga ki halami ai o tua. Koe taimina e whanonga mai ai e kau Sesu, tuu a sione pa mane ongo apostolo, tuhu mai ka Sesu, ko ena a lami ai o tua. E taimita tau bena di ake ai e ongo apostolo koe ni, ante lube mo i toko taha koe. A Sesu, kana tuu naua mui. Iaki ke naua sione baptais, kana tua mui a Sesu. Ia whai e whakawhi a Sesu koe ni ka tiki nao tolu, mo wami o mamata. O tui e kai ngā lotu koe whakawhi a tiki tau tolu, mo wami o mamata, i e lelei, ia mo e tāpuaki a o tua. Ia whakamanatu ka tiki tau tolu, o wa te tau mo ui ngalo. O wa e ngalo e aha tahadima, ia tau mo ui. Ia ka pau o ku ngalo ia tiki tau tolu, e ngahi uni mea pa tau manatu, ia ngahi mea ku tau hoko e aha koe, manatu ke mō meniti na ke kailai ke o tua, tokoni mai. Ka tauanga pia mai wholofola maani oni o tua, ene ki tataki ai pia tau tolu, ua whae tamai, mui alo, i malau maari maani oni. Talak whakatahalewa tau lotu tui. Ouau tui ki heo tua ko tamai mafi. Jesu Kristo, aroa ki a tāpa kai e ki. Aina te kai na lau ke la maari a maani. Lau ia tāpa o panania. Ni mamahi e ne kuia kontua ai rata. Na tau sa whaifu ke o ke
Rewa ki tau tamai o tua, tau kore ha tāpoa ki pa maa ki tau tolu. Kai umaha foki aho tau kāinga. Eike, o mau momoia tuho mau ki whonua ko Tonga. Tamatu i, King Tupu ono. Tahine kuini na naspau. Pe mohona whale. Ke lakalaka i monua i pe e na pule. Koe uhi, koe Imakulata hona kakai. Eike, tari mai mua e mau koreni. Eike, o mau manatua e whakatamaki na ane lulu i ho mau ki i whonua. He aho tatau o e tau ko Hili. Pea nei tongia he mau manatu, a hono whewheka, mo hono vevela. Whakatawange, ki ke whakawhie maalie i ange mua, hangahi loto, o ku kei kafo, i he whaingataa na e hoko. Eikie, tari mai mua e mau koreni. A whitau lau mai eike. Whakatawange, ke hoko ai melino a Kristo, ko ho tau Paletua, i he ngahi langa whoou, mo e whehikitaki, o whakatuutu e he pureanga, ki he ngahi whamili na e wesia tamaki. Eikie, tari mai mua e mau koreni. Eikie, ko ke whakatupu e tangata, mo e whewhine, ko e ea ki ho whakatupu. Pea to e se vāniti pe i ho ao. Ki he whai whanonga me i taimi ki i tāniti. Ka kuolo me kina e ko vita hahiva, a ki hono fuu mawhi. Toko ni mua ki mau tolu, ke mau ikunai aki e mau whakapotopoto, mo e mau mo ui talangofua. Eikie, tari mai mua e mau koreni. Ke hoko ai lami ai otua, ke ne wei e tau mo ui, ke tau whei lau lau i aho tau ngahi whai kehe kehe ko toa pē, ae o kune whakawhi ātungi ai, ai lelei whakaluku fua o ngahi whakataha. Eikie, tari mai mua e mau koreni. O ku mau manatua foki, ai ngahi whonua kau ngā ap ko toa pē, na anau toko ni ki mau tolu, i he ngahi aho o e whaingataa. Whakatawange, ke whakapulupulu ki nau tolu, a ki ho o kalasia. Eikie, tari mai mua e mau koreni. Ia marelei koe ni a mau lotu, mau whakarea i atu he pong koe ni. Mau hapa i atu si lau maarie o ki nau tolu ko na nau pekia. I he COVID taha hiwa, ai maa ai mo ngā whi. Pea mo ki mau toluni hono kotoa pe, ai kai ngā lotu ku mau te fua i ho pangai. Mau hapa i atu ko hi ka ngahi lotu ku kei lilo pe ho nau loto tau taha. Ku whanga pe ia Jesu Kristo, ko ho alo, ka ko ho mau eiki. Amen. Koe lawa ia o e konga uloa ki, koe e litusia o e wholofola. Pea o ko amana ke atu eni ki he teo e aretare ke konga honoa, koe litusia o e eukarisia. Hange pe koe ana mō mea kia i ane nai, e he Ouau mamalu na e kamata ake e polo kalamani, e tuku pare, i he manatu ofa, i he whakawhoke e manatu, ke tau e taha ko mariu atu. Mei kai koe ape, ka koe lotu whakatok tāpui, o Tonga,
ke nima mafi o tua, kene ke i hoko atu o tau i, o tau malu i, te ria hanga i whaingata, o ko hanga mai pia me muana. Ko eki minista mo uina ne whawhunga i mai e pureanga, e he tuku pare, pia mo toke tā Reynold o whanoa, na ne whawhunga i e patunga i mo ui, pia pehe kia mo seniolo, luto viko whinau, ma e tā sisa Tonga mo niwe pia pehe, ke whawhunga i ngai sias Kristiane ko tā pe Tonga, ke whakailonga i a ke tā o whaingata a koeni, o tau i kuna i he ofa pia e eki, maa ki tau tolo. Rotonga ni ku whakaere mai mea whi lau lau, pia me iai e hoka tu lewa ke no whakatop tāpui, mō pakipaki o e maa, ke tu whaki atu ke ina se ai kainga lotu. Kai he lau Malia o e longa noa, he lau Malia o e lotu li la mo e whawhakawhetai. He lau Malia o e vili ke lo loto ange, he takere o e loto, o kune whakanongononga ngai whaingata a moe mama, moe lo i mata o ane afi, ka tau hangatu, ko i kuna pe he malu, o e ni mama mafi o ato nei. O pe e hapai whi lau lau e pongpongin, e moe toenga, o e ngahi siasi i tongani o tongani. E lotu pe moe whakawhetai, malo eiki, malo e ofa, malo e tau ki o tonga. Pea mautole a koe. Kina koe koe Moimoi Hake ni ke āwhiona. E koe fuaia e kakāwai tangata mo e whewhine ko tō ki he kere kere. Tawangi ke hoko ia koe mea toko ni whakalau maarie mā mautolo. Stop tapu Kristo tu mistero ba wane. Ei kia ko tua koe e whūni ve sini paktonga ma whetape kina koe koe waine uma Moimoi Hake ni ke āwhiona. E koe fuaia e whakaongosia e tangata mo e whewhine ko tō ki e whūwaine. Tawangi ke hoko ia koe mea inu whakalau maarie mā mautolo. Te mō kore ka inga ko hui ke hoi fua e whinangalo e o tua koe tau tamai mawhi mawhi ke e tau whei lau lau ni.
Eiki e kua ke tuku mai ho alo ke whakahau whiki mau tolu pe me he mate mo kovi fua pe. Ke alo whamua o tali lelei e mau whei lau launi. Tūnga i ho whakahau whiki mau tolu pe me he ngahi whaingata a ia kehe. Mau koreni a Kristo koho alo ka koho mau eiki. Tawange ke a whio ia te ki mau tolu a eiki. Whakawhetai ki he eiki koho tau o tua. Io kumatua ki totonu mo tau, pea aunga mo whiunga whoki mo ki mau tolu. Ke mau hanga whai ai pe me e wheitu katoa pe o mamani. A whakawhetai kia te koe tamai oni. Tūnga i ho alo wheina ko Sesu Kirisito. A ene ke ngahui a kia mea furi pe. Pena ke toe whekau i mai whoki ki mamani kouhi ke ne hoko ai ko mau whakamo ui. Mo mau huhui. Pea ki ene tupu tangata he ngau e pea lau maari e oni. Pea mohono alo i whoki e tau pou. Io na ane whai pau hou whinangalo ne mawai haka kai oni maa e a Fiona. A ki ene whakamawha hono tau kupu inima. Lolo tonga hono whakamamahi i kouhi kene i kuna iai ai mate. Pea mo whakapapau i mai ai whoki e to e tuu. Pea ko i ai o kumau whakataha pa mo kau angelo pa mo kau oni fua pe. O mau tuku koloria mo whekalanga e kinai pe ki he a Fiona. O mau pe he mau pe.
Ki e kokoe pea e whungani mā oni pea kokoe pea whoki ai tupu anga mā oni fua pe. Pea koe au mau tau tapa hakeni ai kia te koe ke a whei tau lalo whakamā oni e ngāhi mea o whani. Aki pea iwi a lau maari e mā oni. Ko hui kai hoko ia koe sinu pa moe tāta aho mau eiki ko Jesu Kristo. Ko mea tokoni pa moe mea inu whakalau maari e mā mau tolu. Ia mana ki gene tuku ange e ia ki he pe kia. Nā ne toa ia e mā o ne whakawhita. Pa mone paki pa mone oange ki ene kaua konga mone pehe. Mau to oeni pa mau kai kātoa ai. Ko hoku sino oeni aia e tuku ange ko uhi ko ki mau tolu. E hiri ange pēnā au tau mawhana ne tō whoki mo i pua ne tō e whakawhita. E mone tō o ange ki ene kaua ko ngā mone pehe. Mo tō whoki mo e nipa mo winu kātoa me ai. Ko i pua e ni hoku toto ko e toto iau e fua kawa who'ou. Ae e lau i kuonga pēr tā e ngata. Pēr i ring whoki a ko hui ko ki mo tōl pa mo kakai ko toa pē. Ka e whakamore i ai ai anga hala. Mo whai e ni ko hoku Fakamanatu. Ko e misteri ene o e to e. Ke mau whakamanatua ai pēr pēki apa mo tō tū ho alo, pe koe au tūngai mau mo hakeni ki he a Fiona. Ai pāne oi mo ui, pe mo i ipu whoki e huhu i tae ngā. I o mau tō e whakawhita ai whoki ki a te koe, ko hui a koe a whei tau lalo e a Fiona. O tū mai ke mau unu atu ke whai ho tau hi i he loto lotonga o ho au eiki. Pea mau ulu tō e kore mamahi atu whoki ke loto loto i e pia te ke mau tolu ai uo ngataha. Tūnga he ngā au e lau maari e mā oni. Te ria e sino pa mo e taata au Kristo. Ai ku amene kina ki mau kaunga tāri whakataha. Ei ki e hanga e whonga e kumogi o siasi. Ai ula tonga mawhalati e whunga o māmani. Ko hiki tumure kina ai pia e whio whofani i hono kakai. E ki o mātu i tāpu ko whalaki ko. Ka tina ni maa whamau e tiko po. Whahinga tapu ka moi fuakawa. Ka mo ki mātu ni hono kātoa. E ke te awhei tau lalongi mua ki o mau kai ngā koe, ko nā toki mālolo mai mana ki kia toi tuu. Kai o mai kai ngā peki a whape, ko uhi, ki nā mātā ia e hurungi a o whuwhunga. Awhei tau lalo mai mua ke te mau koloni hano kotoa, ko uhi te mau kau ngā mau ai ai mō i tae ngata. Ko tāma Malia koe whae tau Peau ai o tua. Mo kau apostolo manu i a kau maa ni whape. Ina whahoi whae e a whanai laloni. O mau whawiki wiki i ai koe, pe mo tuku koloria ki ho a whio, tō ngai o alo, ko Jesu Kristo. Ui ko Jesu Kristo, whakataha moine a whio. Pea tūnga whoki a te ia ku whaihakeni ai ki a te koe o tuakata mai mawhi. Whakataha mo e lau maari e maoni. Ai langi pa mo e koloria whakau furi. O tae ngata pea tae ngata.
ke tau tamai o toa, a ki pe ai lotu, nga kone kina ki tau tolu o tau whakamoui. E mau tamai o kui he vani, ki tā puha ho hua wha. I hoko mai ho kure anga, ki whai ho whina ngalo i mamani. Wange koe ai he vani. E whoa ki mai he aho ni ha mau mea kai whakaaho. Whakamore more e mau ngahi anga hala. Hange koe mau whakamore more a ki nao tolu, whai hala mai ka teki mau tolu. Ia o ana ke tuku a ki mau tolu, ki mau hinga ki a whakatau ere. E ke e mau tangi at ke whakahafu ki mau tolu me ngai kovi fua pe. A whei tau lalo ke toka ai pe ai merino i he loto lotonga ho mau ngahi aho. Pea tunga he toko ni mai aho alo o whātau ange mau nofu tau ataina i me anga hala mo e whaingata ai a fua pe. Ka mau nofu tari whaki ai pe ke toi ha ere mai. Aho mau whakamo ui ko Sesu Kristo. E ki Sesu Kristo na wholofola hangi ki ho kau apostolo pe he. Ko o atu mā mautolu ai merino, ko ha aku ia merino, ko au whaki atu mā ki mautolu. O wana ke a whio ke maungahi anga hala ka ke he tui aho o siasi. Pea ke tuku mai mua mā mautolu ai merino, pa mo Ouau o ngataha aho pure anga. Ai ku ke a whio pea mo pure ai, o ta e ngata, pea ta e ngata. Ta wange ke toka mā wai pe, ia te ki mautolu, ai whie maarie ai eiki. Tau whi whak ake merino a Kristo. Ko he nia a se suka lamia e o tuana ne fua pa mo ave anga hala mamani. Mo nui aga ki nau tolu whakawhi i ki he katoa ngai alo o e o tua. Sina mata pāle whare keski mau tolu ki mo uita ingata. Amen.
Tau lotu. E o tua mawhi tuunga he mā o e mo ui. Ae ko ke whakahawhi ki mautolu, pe me he iwi, pe mo e mā lohi o e angahala. Pe a tuunga iho o wha, ko ke toi whakaiwi ai ki mautolu. E mai o tua whakatupure kina ki mautolu, i he nofo mo e amanaki lelei, ki ho koloria ta e ngata. Ufanga te maulotu ia Jesu Kristo koho alo, ka koho mau eiki. Kataki mua me hei whukilalo.
ne tō tau. Whai te tapu. Pea toe, o ki tau tōru ki whaosia. Pea mōni, ai akanaki, tai parokia, o kere kao. Nea mana ko i ngāra parokia tō mā. Nuku aloha, o kere kao. Ka tau whakita. E tū mā koe parokia, mā whaka. Koe whamea si asi, ki tau mata hoto mawre. Pea o te tau koi ngā, ka mawina. Pea te tau whio, ki whakerei, ki te tau iti. Nā tau mālo pe, i e whakamokoi, ange koe o mawrerei, tau whakamai hā koe. Tau kometai ke iki, ke wiringia pe fuka, i roto palasi. Pea moe whare tu o, amari rei pe i mawrerei. Whāra wako ne wholau ke i whare. Tau kometai ke iki, tu kataha pe whea ngā. Tau aki he i kare ea e reo, ono koro tāki mai Peau. Tau kau kataha heni, e kuni tā. Tukai, tai mamo, ono koro sai ki kau. Kau maa kare ki tare ea ko tu maa koe. Tok tā, renoro whano, no maru aku, tau konua. O whakitaki, o hia se whakuponga a koe. Tau kau kataha si a si, no whakai noha. Whakamalo ia, ai whakare iki. Whakamalo ki ni tā, koe sipi a si a si, Honorable 17 tō mō ua, kei nuku hoko atu e, whanu toi lama ko o, ko tau korua, e ngāti, Ouau, ko tau kuesia. My extension to all our extended distinguished guests, ladies and gentlemen who are joining us here, and by far, virtually, through the television and the radio, we give thanks and praise to our Lord Jesus Christ. Moimoi harea ko tokito, na te whakakata ko Masenyo tau tawa pāsa. Whamaloha pito ki a tatafu. Ki mea pētaha ku whatonga ina e ngāro. I'd like to acknowledge the presence of this group from Cook Islands. Cook Islands, would you mind raise your hands? Raise your hands. Yeah, let's give them a big hand. And also, we have here a student, 15 of them. They were there as well. They are from one of the schools from Australia. They are in partnership with the commercial school, St. Joseph. Would you mind, raise your hands, please? Yeah, here they are. Let's give them a hand. Thank you. Pamalo lahi atu. I think motol malo pito kātaki. E lau maari e koia o whamalo ai peheni. Ke ngahi media, whakasosiale. Ke A3Z. Walufitu poine nima. We have here with us New Zealand TV. And also TV from Japan. They are here as well. And I would like to say thank you for being here with us, sharing our stories. Ko ngai wahe na whai he TV nusila, ko eke mai puka hai ku personal expression he taimi ko hea, but I try my best to wear the shoes of the families, especially throughout this week. They've been sharing their stories. For me, that's their personal stories, as a faith stories. That's the true stories. Because they were mo onia now mo ui, aki now tolu I ahon. Whakamonu I hatu ka te mo tolu e ahon. Patawang ke whai tāpu ki na ki mo tolu he eiki. Hene taimi, pehepe foki ki hene whonga. O me hake ki o lunga. I tau whakaosi lewa. Tawange ke a whio ia te ki mo tolu ai eiki. Tawange ke hi
i whamai ke ring motora tāpua ki o tua mafi ko e tamai. Pea moe alo, pa moe lau mari e mā oni oni. Mare pake mof mutawi ai peki e ke. Whakawhitai, pia whakawhitai. Isa, koe rea bea e aha koeni, o e Moimoi whailau lau, ka koe whakawhitai ia, e lawa e lelei o e ta o e taha, o e whainga ta ana e to whangai, a tō ngā mohono kakai. E lau e hai e tāpu aki me koloa e mo ui, na i kai ke whakaange e whainga ta a ia, kai whakawhitai bea e siasi, whakawhitai bea Tonga, na e tuu tawhaakia e iki o whakakata, mo whakaaya e mea kotoa pē, na e masiwa mo tōno no wai. E kakai o e whanua, pia naa mo e kafo e loto mo e whakaukau, na ni omia e nonga o e lolo, whakaamanaki lelei, o a puhi aki nau tolu kotoa pē na e whaingata ia nau maa wai nonga. Kua kakato ia o e Ouau Misa whakawhitai, o e pongpongini me Falelotu whakaipiko pō me mawhanga, aia na e tataki e he wika seniare, mo seniolo Lutoviko Finau, pia tokoni ki ai a Pātele Loni Mafi, pia pehe ki a Pātele Simeone Iloa, koe tauhipalokia nuka alofa, mo tauhipalokia Homa Kerikao, pia pehe ki a Paia Masunu, pia mo tikoni Waterhouse. Tuke hange a kau whakahau whatongia, koe kāinga lotu ia he lau e wholwhola, pia pehe ki ngahi lotu hōwhaki. E kai whaamalawa ki tānake e kalasia, kua whanongutungutua e Falelotu, pia ihe kakai o hou eikisia, na mea hene leiti whane whawhanua, pia pehe ki a Paulot mo hou eiki. Whawhonga me pure anga e kunista mo ui, mo e kakai toko lahi, na iai mo e kulupu na nau lava mai pia me itaiti, pia pehe ki he kulupu, koe kau ngawe ofa whana waka me Australia, he kei au kau mai pia e ofa mo manatu mai ki Tonga, neo ngai whaingata ana tau mauto whangai. Hono whakatoa mea te au kau maasi au se pongpongin, o kulongo na i he tapa kotoa pia o tongani e whakawhita i ngai lot whare, i ngai siasi, i ngai whamiri,
Pake awat ki ho pena. Tau tu whakataha i whalala ki e ki. Neo ngai whaingata a. E kai ki tau lau e ka fō ka te tau lau lava. Whakatawang pa mui lau maari e aha koeni. Ke pānam kakala e whi lau lau ko Moimoi Hake. Mana tua e pia e kāinga pikia kotoa pēna nau tō tau. Wa i tau koene taha e whaingata a tsunami. Pea pehe ke whakautua e COVID tahi wa. Mauto a whaat mo tata watu pea me whalot whakaipupōmi ma whang. Ka te utukuange pē ki a siaosi. Ke ne whakakato ato hama whatongi a i he pongpongini mō me a. Alo pito Latu, ka koe lava kakato ia e ua kuia o e pongpongini. Kua tu me whalot whaipupo. O maria tupu Imakulata ma whanga. Koe whatawangi le au lele atu. I wala fitu poini ma pepe poki ke live stream e Broadcom FM broadcasting. Ke tapakatoa o he otonga ni pea mo mama ni furipe. Ka ngā wikone whakangota makeatu e me whaita. Ue pitu ni a lea pepe poki. Ke whatare butu i fua. Sound. Me sa ke whamukioa. Ke whamatara ke whamaloheni. Ke Latu patolo. Kwa sa Slovaka. Mo mea.